wabarakatuh. Samulo badan kalare de ula bansai nang ko juwo badan sapan tun di dua kete rintang di lamun ombak sajo badan sapan tun di dua kete rintang di lamun ombak sajo. Dan cuba menantang badai menuju pulau nan dan cinta, entah bila muka sampai ombak batam bagadang dua, entah bila muka sampai ombak batam bagadang dua. Yai hati yo nak kapulang Diam peri ajo galomba Disiko hati mangko risau Biduk tak mungkin kasubarang Disiko hati mangko risau Biduk tak mungkin kasubarang. Kok Tuhan laika memberi tenangkan ria juga lombang naknya sampai niai di hati dalamai badan kasubarang hanya sampai niai di hati dalamai badan kasubarang. Semulu badan kalare nyai ula bansai nang ko juwo badan sapantun di dua kete bintang di lamun ombak sajo badan sapantun di dua kete bintang di lamun ombak sajo. Mencuba menantang badai menuju pulau nan dicinta entah bila muka sui sampai ombak batam bagadang juo entah bila muka sui sampai ombak batam bagadang juo. Iyai hati yo nak pulau Iam peri ajo galombang Bisiko hati mangko risau Bidua tak mungkin kasubarang Bisiko hati mangko risau Bidua tak mungkin kasubarang. Kok Tuhan laika memberi tanangkan ria juga lombang nanyo sampai niai di hati salamai badan kasubarang nanyo sampai niai di hati salamai badan kasubarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi